Right Honorable Nabanja ashabira abanya-Kagadi okukozesa omugisha ogwo gw'ihanga n'obusinge okutungura amaka gaabo n'okubinga obworo mu ihanga. Abantu ba Kagadi, abantu ba Muhoro, taliwo kintu kikusobola kukulaakulaniza ihanga ataliwo security. The lowest common motive of development is security and peace. Kurora Muhoro ati saha zino mukomeka kalina konka. Businge bakusobola zomeka ya Sudan. Okusobola zitwalayo Somalia. Tulina obusinge. Babebembezi ba district ya Kagadi bagambira Enganzi y'ihanga ebizibu ebirukuru baterera entunguko mu district egi. Hariho abantu abataize ebyapa nayiga mpeefu na kyeterekera. Obu bataize ebyapa bagenda wa presidenti bayikirizana na presidenti kuba kugenda kumuguza ebyapa ebi. Presidenti na prosesinga sente kugula ebyapa ebi batandikire kubiguza abagaiga. Abagaiga abali very powerful. They are not allowing any government structure to protecting omuntu okuhanya kuli hakyapa. Ekya kabiri Honorable Prime Minister akakarama kongere kanywere amaizi agenseka gali mu LCs eza hano mu central business. Hati omuntu arayenda genda heru ya central business kora ikoro aja kuru amaizi and therefore naraninga ahana. So tukusaba amaizi gano kongere kujanjara kusirimuka ombyaro byaitu bya apembeni ya outside the central business place. Family ya kati saida ni kusaba otuye tractor tuye family kota muno tuitaka lingi muno na ita tulime tuongera hantaje ya government tulimo mwani tulime pamba tulime binyobwa tutukishe na leo. Haji Hussein ori regional assistant wa mufti wa Uganda kandi orukujunanizibwa n'ekyanga kya Bunyoro na Toro ashabire government okushagika emirimo y'obusiramu mu ihanga. Twina emizigiti erikumbekebwa mu town council ya Kagadi na Muhoro. Emizigiti yaitu eno twegaruka mu kugyombeka abo bwingi bw'abasiramu mu town council zini ibiri. Emizigiti egi tugikize ha kutaho slab ya kabiri nitusaba kutukwatiraho nka government. Tuongere kusagika programs za government mwitu abasiramu tatayo itekeri kuhakana kukwatagana na programs za government uzikuwa nizitukuraniza. We Hajat Hadija Mbyemire orukumanywa nka mugore asimira abantu bona abamukwatireho kureba ngo yaza Medina okukora hija kandi na no kumwakira je. Kandi nizima ruhanga ngopira akapa msimira bale kungonza nibyo nebinisa mbikiro habwanyu. Meka n'omwanya ogurukumanywa nk'omwanya ogwo Nabi Muhammad yazarirwemo kandi abasiramu barukuza omwanya ogwo nibarugayo bashikirire ombyo mwoyo. Makuru agagasha kwa Thomas tumwebaze.